أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بهدى ومن اتبعهم إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga kataw tayo manghuran yari na isab kita nyo na po haamuin karna manuntut ilmu iban manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ding ha mga salagbo-lagbo karayawan tanyo hadaratin Allah subhanahu wa ta'ala sarta wala tanyo sadya kaya na naman in Allah subhanahu wa ta'ala siya sabut niya kita nyo dito hadarat niya. Nakaminsan mga kataw tayo manghuran hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita niya in mga kasahabatan niya nagpupun-pun biyayan. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabda niya ma ajlasakum uno in sawab sin amo in pagpun-pun niyo yan naglingkod-lingkuri kam. Nung si mga kasahabatan ridwanallahi alaihim ma ajlasana illa nadhkurullah. In kami ini naglingkod-lingkod, nagpun-pun karena manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manumtum sing kabasaran magbisara tungod pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhan kanya tunggal wayruon sa kuto. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Sarta mamudji kami kaniya sin amuin panghidayat niya kamo tungod sin agama Islam. Wa manna alayna bik sarta amuin yanug hara niya kamuin agama ini hasabab mo ya Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bita kanila si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahi ma ajlasakum illa dak wayruun sabab amuin hangkan sa kamo nagpun-pun naglingkod-lingkuri buat maningkan amuin mga nasabot niyo ito. Daw si mga sahabat qalu wallahi ma jalasna illa dak. Wallahi ibot pa Allah Ta'ala wayruun sawab may ta kami nagpunpun buat malingkan amuin sawab yatto. Amin nasabot na mo yatto. Narain di hay ni biyayta kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ama inni lam astahlifkum. Adapun law ni napulaw niya buko niya tulaw niya hati niya yasa patakamu karna tuhmatan lakum karna amuin panuhuma ku kanyo in bisaran nyo bukun bunal sumagawa walakin atani Jibril sumagawa di matong marika kuin Jibril fa akhbarani ampanya ko siyusuyan anna Allah azza wa jalla yubahi bikum malaikatahu bunal tudin Allah subhanahu wa ta'ala mang daraug mahamulya biyudji kamu biyantog kamu dito ha mga malaikat niya. Biyat mga kataw tayo manguran wala tanyo sadya kaya na naman in kita nyo biyaon siya sabut kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadarat niya ha mga malaikat sabsin amin pagpunpunta nyo karna sin amuin manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala magbisara sin tungod pag-agama day nga sabiat to ayaw kita nyo magbati lawol mga kataw tayo manghuran ini malaggo karayawan tanyo hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala na sugpatan tanyo yung pangajit tanyo tungod sin amuin isa hi Abu Bakar as-Siddiq hati niya amunay ni long tay ni karwalong tabian part 2 long ta fima waqa'a fi khilafatihi minal umuril kibar. Daing ha mga jimatu, hawak to sin pagkhilapa Abu Bakar as-Siddiq muna tanfidu jayshi Usama. Amuin napaaon in amuin mga sundaluhi Usama. Daing ha mga amuin sa kusog-kusog sundalo hamapuasin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pag nakura niya mga kataw tayo manguran.
qitalu ahli riddati wa mani'iz zakah. Amuin hikarua biuno in mga sila amuin nagmurtad iban sin mga sila wala na nagtukbal sin zakat nila. Sabab waktu nawapat in Rasul sallallahu alaihi wasallam na mataod nagmurtad mga katawtay manghuran. Sa inhuna-una nila nubos na agama Islam nawapat na Muhammad. Narain dihay ni piagangan niya ito. Biuno niya sarta in mga sila wala na nagtukbal sin zakat hamapuas na wapatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam damik yan mga katawtay manghuran. Biuno mga katawtay manghuran. Ikatu qitalu Musailamatil Kadzab. Paghilapan niya nabuno iamuin Musailamatul Kadzab dahil mga amuin munafik mga katawtay manghuran. Kupur. Ikaupat mga katawtay manghuran jam'ul Quran. Hawak to paghilapan niya amuin napun in Quran. Napun in Quran. Ikalima mga katawtay manghuran bidayatul futuhat fil Iraq was Sham. Amuin dito naun naukab in agama Islam hahula Iraq iban Sham. Dito mga katawtay manghuran. Waktu paghilapa ni Abu Bakar As-Siddiq. Hati niya kakitaan tanyo mga katawtay manghuran malagbuk to din amuin na hinang hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hatungod pag-agama. Amo yato yung mga jima to mga katawtay manghuran. Uno isabi mga amuin kalabbiyahan niya, amuin nahinang niya, jima to kaniya. Awliyatuhu radhiyallahu anhu. Muna awalu man aslama minar rijal. Siya in panagnaan simud pa agama Islam dahil mga kausukan. Ya Abu Bakar As-Siddiq. Ikarwa mga katawtay manghuran awalu man jama'al Quran. Panagnaan amuin nagpun sin Quran. Nagpun sin Quran. Ikatu mga katawtay manghuran awalu man sammal Quran mushafan. Siya in panagnaad nagngan ha Quran mushaf. Sampai pa ba yung pagtawag tanyo mushaf. Ikaw ninyo men mga katawtay manghuran. In amuin sampai pa ba unyari kita nyo nag mumumpaat sin amuin nahinang hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ikaupat mga katawtay manghuran awwalu man summiya khalifa. Siya in panagnaan nahinang amuin khalifa gimanti pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ingatan nyo na in amuin sabab amuin nasabutan nyo na simpanagnaan niya ito. Wa awwalu khalifatin furida lahu ra'iyatuhu al-aqa. Siya in panagnaan khalifa amuin piardo niya pa mga raayat in amuin pagdihil. Sin amuin zakat yato. Sa waktu ito di na magdihil zakat. Mataod nagmurtad biyan. Na piardo niya ito. Bialik niya ito mga katawtay manghuran. Dahil nga mga isog ni Abu Bakar As-Siddiq. Awalu man ittakhadha baital mal. Siya in panagnaan amuin nagpaon sin baital mal. Baital mal mga katawtay manghuran. Alta amuin para ha mga sila bangsa muslimin. Ikaunong mga katawtay manghuran awwalu man luqiba fil Islam faluqiba atiq. Siya in panagnaan amuin panagnaan kaya bansakan sin haagama Islam atiq. Unin hati sin atiq amuin lappas day nga amuin apinal ka jahannam. Siya mga katawtay manghuran kaya bansakan siya atiq. Wayru kaing amurahi Abu Bakar As-Siddiq panagnaan awwalu man luqiba fil Islam atiq. Amunain amuin lappas day nga apinal ka jahannam. Hazaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita nyo mga katawtay manghuran pasaja'atuhu radhiyallahu anhu. Paisog ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis dengan Urwa ibn Zubair. Qala sa'altu Abdullah ibn Umar ibn al-As an ashaddi ma
sana'al musyrikun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya sumukulaw niya i Abdullah ibn Umar ibn al-As. Day nga amuin sa bisa-bisa na, sa pangsan-pangsan na kangian, pamuhinga sin mga sila musyrik, Quraish, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala daw di hayni daw ni Abdullah ibn Umar, ra'aitu Uqbatan ibn Abi Mu'ayth. Kita ko lang ni Uqbah ibn Abi Mu'ayth. Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimatong siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusalli. Hal in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasambahayang. Fawada'a ridaahu fi unuqi. Ampa unin hinang Uqbah. Biyutang niya mga tao tayo manghuran in amuin mang makato tawil niya yaon. Atawa amuin pag-usa rida yan. In rida yan amuin bang ang mag-ihram kita min hatungod ha taas. In izar isa rin tungod baba biyan. Kakana mga katupis biyan. Biyutang niya paliog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khanaqahu khanaqan syadida. Ampa niya pikul in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagpikul amuin nakalando tuling kusog mga kataw tayo manghuran. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napikul mga kataw tayo manghuran. Sin pikul na kalando. Kakahinang sa ngi Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Dahing ha mga sa lagbo-lagbo taura kula sin Quraish. Naray di unin jimat mga kataw tayo manghuran. Yaunin mga sahabat. Kikita nila. Dami kaya ni Ali yaun da isab. Yaun sila mga kataw tayo manghuran. Unin na hinang nila. Tunggal dahi Abu Bakar mga kataw tayo manghuran. Intimindog mga kataw tayo manghuran. Dahil nga mga isog niya. Faja'a Abu Bakar. Timindog i Abu Bakar as-Siddiq. Dafa hatta dafa'ahu anhu. Sahingga amin natud niya. I Uqbayat. Tiyud niya mga kataw tayo manghuran. I Uqbah. Dahil nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampain ari Abu Bakar as-Siddiq. Ataqtuluna rajulan ay yakula Rabbi Allah. Bunuon niyo in hambuk usog in akin niya. In hasabab sa in akin niya. In Tuhan ko Allah. Wakad ja'akum bil bayinat. Paghahal. Kaya paratungan kamu. Mga tanda. Mir Rabbikum. Di nga Tuhan niyo. Bunuon niyo. Inambuk usog in akin. Pag iyan siya Rabbi Allah. In Tuhan ko Allah. Hahal. Iyan kamu piaratungan mga dalil. Mga katarrangan, day nga Tuhan niyo. Rawahul Bukhari. Biyat mga katawtim, day nga mga isog niya. Yaon mga sahabat at zaman niya mga katawtim manguran. Sa tunggal day Abu Bakar as-Siddiq in nakakaus. Nakatawakkal mga katawtim manguran. Sampay tiyud niya inday nga mga taurakula sin Quraish. Taurakula mga katawtim manguran. Uqbah ibnu Abi Mu'ayth. Tiyud niya yan. Abu Bakar as-Siddiq. Damikyan, dahil nga mga isog niya pa, وَقِتَالُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ وَمَانِعِ الزَّكَاةِ مِنْ أَعْظَمِ دَلَائِلِ شَجَاعَتِهِ. Iban sin amuin pamunuin niya, pa mga sila nagmurtad. Iban amuin mga sila na magangin na di na dumihil sing zakat. Hama puas na wapatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nuna-una sing kaibanan, na naubos din agama Islam. Ang kansa in Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, hawaktu in Umar radiyallahu an, nagbabanda biyayan. Isiyo-siyo in karunguan ko nagbaita. I Muhammad na wapat na, magbakse iban sin puddang ko, iban puddang. Narain dihay ni tunggal dahi Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an, inna kaiyan man kana ya'budullah. Man kana ya'budu Muhammadan, isiyusin kaawnan niya nagtag-ipon siya kay Muhammad, fa inna Muhammadan kad mat. Kung nagtuli Muhammad na nawapat na, manusia. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Na isiyusiyo in nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, bunal tulin Allah subhanahu wa ta'ala, buhi salama-lama, di magkamatay. Na biyan piyatarang niya to. Ami ato ding mga sabab, amin matawd nagmurtad. Sa unaw na nila, way, nausin na akama. Naunin hinang ni Abu Bakar as-Siddiq, biyuno ni mga tao tayo manguran. Iban sin mga sila, di na magsakat.
Dengan mga lagu lang sa mga ulama, dalil sin amuin, kaisog niya mga katotay manguran. Isog niya mga katotay manguran. Fa innahu qal, sampay akhi Abu Bakar As-Siddiq, wallahi law mana'uni iqalan kanu yuaddunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum alayhi. Wallahi law niibot pa Allah, misan pa ako pagangan nila sinamin iqal uno-uno na ipagbabagbot biyayan manjarin iqal amin ipagbutang hauyan mayo shaddu bihir raas amin mga Saudi biyan ang pagbutang nila biyan atawa uno-uno ni paglalak biyayan dengan man ang mga basi pagangan nila ako hasupaya sadya amin hindi na sila magdihil sin zakat main kan zaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdihil sila nabang nila ako pagangan, bunuon ko sila, daon ko sila magbuno, haamuin, pamagang nila yung kapo, ikal yaon. Biyat yun isugi Abu Bakar As-Siddiq, radiyallahu an mga katotay manguran, bang mga walang atrasan, misan pa yan isiyo. Karena pag-aga mga katotay manguran, inamuin, yatin dugtod, sin Abu Bakar As-Siddiq, radiyallahu an. Bukod niya to, maluhay-luhay mga katawtay manguran. Sab siya yung panagnan na khalifa wa si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mari kita nyo mga katawtay manguran, paamuin wara'uhu wa zuhuduhu radiyallahu an. Amuin buga niya, iban sin amuin, wayruun baya niya, hatungod sin pagdunya. Wala siya amuin nasasat sin pagdunya, hahal sin pagkhilapan niya, pag nakura niya, yatuin kawasakan niya, yatuin amin alta kanya. Akhrajat Tabarani fi musnadihi anil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib qal. Kita nyo mga katawtay manghuran, hadis amuin yagwahi Tabarani deng kan Hasan anak hi Ali anak hi Abi Talib radiyallahu anhum. Deng kan Ali kan Hasan kan sa mga Shia mga katawtay manghuran amo hindi pod makaunin akal nila amuin manggunyak-gunyak mamumungkan Abu Bakar As-Siddiq sabi mga hadis nanunju ki pakalabbiyahan di Abu Bakar As-Siddiq riwayat ng kanda siyo ng kanda Hasan kanda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nabiyan mga katawtay manghuran qala lamma ihtadara Abu Bakar hawaqtu in Abu Bakar As-Siddiq mawapat na mga katawtay manghuran naja sakratal maut qala ya Aisha paanak niya ya Aisha unzuril laqhata allati kunna nashrab min labaniha kita kakulaw niya in amuin anak unta amuin kaaunan tanyo den doon kita nyo mag-inom halaban niya laban sin anak unta yaon wal jubnat allati kunna nastabir fiha iban sin amuin bi'run saghir amuin pagkakawaan tubig yaon pagkakawaan tubig mga katok balon yaon amuin kaaunan tanyo dito kita nyo magpaigo sibi bi'run saghir mga katawtay manghuran amuin tibu aun buslot tayo doon hayaon pagpuos aun dan dito hato amuin tubig kupong lang ta kupong sibi dito in kaaunan tanyo magka tubig ipag laki sin mga kalagyan tanyo wal qatifata allati kunna nalbasuha iban kita kato ya Aisha in amuin kakana pagbadyuon tanyo fa inna kunna nantafi' bidhalika hina kunna nali amral muslimin sabun nato in kita niyo amo na yan in mga kiyamumpa atan taniyo hawakto in kita niyo nagkhalifa nagkawasa nagdarungan sin pakaradyan sin bangsa muslimin amo na yan in mga nasabot yan in mga kiyamumpa atan taniyo mga nasuko taniyo kailo fa idha mittu fardudihi ila Umar apabila ko mawapat na dihilan yan
balikan yan kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Falamma mata arsaltu bihi ila Umar. Waktu lang niya nawapat na iama ko Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, piara ko yato kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Faqala Umar, laong dindihay ni laong ni Umar ibn al-Khattab, rahimakallah. Kaya ulungan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, laqad at'abta man jaa ba'dak. Sabunal tuod na kaya pahunitan mo in amuin, kaya karihilan mo, pakaradyaan masigpit in amun sumunod kay mo. Amunay Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita tanyo mga katawtay manguran, in mga nasabot yato, amura in amuin anak unta, in kaaunan nila dito sila mag-inom sin laban. Kupong sibi-sibi din dito sila magkawa tubig, karna ipag laki si mga kalakihan nila. Iban sin amuin kakana, pagbadyoon nila mga katawtay manguran, lawng ni Abu Bakar As-Siddiq, kunna fa inna kunna nantafi' bidalik hina nali amral muslimin. Hina kunna nali amral muslimin. Amurayan lawng niya, in amuin mga pakaradyaan na sabot yan, kaya humpaatan tanyo, amuin nasukutan nyo, nausal tanyo, hawak tuin kita nyo nagkawasan, nagdarungan si pakaradyaan si mga bariman. Kita nyo mga katawtay manguran, in kahalan, ya Abu Bakar As-Siddiq ang kansa, bang magnakura, sarang tuod, amuin, kumita si mga kisah, hindi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ang pabiyaw long time, mga magjato, kita nyo na mga katawtay manguran, sila kaki magdaya. Magdayain mga magdarungan si pakaradyaan. Na ininimpal sa bulaggo, amuin, pagsusunan nila adlaw kiamat, karnain sila kimaun sila sinhak, sinraayat nila. Apabila sila pangayuan duaa, inya to katantay maun bilang da'watul mazlum. Pangin duaa sin mga sila na anyaya. Karna kimaun kaw sin hak sin mga raayat mo. Kau ninda Abu Bakar As-Siddiq ito amurat mga katawtay manguran. Dahil nga mga amuin, kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban wayroon interes nila uno-uno parkala dunya. Mari kita nyo mga katawtay manguran, tawadu'uhu radhiyallahu an. Paamuin kapati bawa di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Akhraja Ibnu Asakir an Abi Salih Al-Ghifari. Bunal tuod anna Umar ibn al-Khattab, bunal tuod hi Umar ibn al-Khattab, kana yata'ahad ajuzan umya. In kaaunan niya, aun din dito hato maas, wayroon na mag-ayupot mga katawtay manguran. Buta pa isab in maas ini hazaman hi Abu Bakar As-Siddiq. Na inhinang hi Umar ibn al-Khattab, pagdahan niya matusin kalalakihan. Kalalakihan mga katawtay manguran. Hamadina. Waktu kuan niya amin kalalakihan sin maas yaon. Painumun niya, pakaunon niya, hitukbal niya kataan in mga kalalakihan si maas buta yaon. Pakana idha ja'aha wajada ghairahu kad sabakahu ilayha. Pagkatto niya biyan, kita niya, jukup-jukupan yung kalalakihan si mga maas yaon, si maas yaon. Aun pag-inom, aun pagkaon kalalakihan kataan, jukup-jukupan, aun na nakaunakan niya. Naman jari, asumun niya maas yaon, di mamayta mga katawtay manghuran. Sabab mayta, ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, nagbabin hamaas yaon, ya kau babu mangkatuk diyan, misan pahisiyo, ayaw ko magbayta, sin ako in magda si mga pakaradyaan ninyo. Misan pahisiyo. Nasumon siya yung Umar biyan, di na siya mamayta biyan. Pagpabuntol ito mga katawtay manguran. Sabi Abu Bakar As-Siddiq, di siya mabaya, amin kasuran, riya, sum'a, in kakahinang niya. Tulus ikhlas katahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nadamik yan, pagpabuntol ng hamaas ito, amin, pagtaat niya pa amir niya biyan. Misan pa'y Umar na in nga subukan niya, wala rasya si Mambong, bangisyo. Ayaw pakakaingatan niya, di niya kaingatan. Sa kurang-kurangnya to, sa kusog-kusog kaingatan niya sa habsin, nakura sinhula, ya Abu Bakar As-Siddiq. Buksan ang karet.
Abiyat tu mga kataw tayo manguran, hi Abu Bakar as-Siddiq, waktu siya nagkhalipa, amuin katan, sin amuin kalalakihan, biyan si maasyaun, yutukbal niya. Dirihil niya mga kataw tayo manguran. Waktu nagasubi Umar ibn al-Khattab, di mamay tayo maasyaun. Ayaw pa kalong ta, kaya ingatan na sin maas babaiyaun, di niya kaingatan, siya magdil ka niya. Sa kusog-kusog ito kaingatan niya, sabab sin, siya in khalifa. Di Abu Bakar as-Siddiq sab apabila amuin nakura sinula yan kakilahan yan singkatan mahadya na makataw tayo manguran sa pagpabuntol si Maas pagtaat pa amir narain di hay ni uno hinang hi Umar ibn al-Khattab farasadahu Umar jiyakahan sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an bangis yu imagda sinamoy mga kalalagyan niya faida huwa Abu Bakar narain di hay ni makataw tayo manguran kita niya hi Abu Bakar as-Siddiq in amuin magparayaon mga kataw tayo manguran. Dahing ha mga pati baba hi amuin Abu Bakar as-Siddiq. Misan pa siya in amuin khalifa nakura lang ta magbaran siya mga kataw tayo manguran. Siya in magdamat to sin kalakihan sin raayat niya. Udi siya magdaap pa mga amuin, mga raayat niya, dahil niya matuin kuan yan, imaas. So, siya ay magbaran mga kataw tayo manghuran. Nabiyan to, apabila kita nakura biyan sinula, sarang damayan, amuin, umatod kita si mga kakisahan, hindi Abu Bakar as-Siddiq, supaya may nang kita mabuntul, hapag da nakura, sin mga raayat tabiayan. Mari kita nyo mga katao tayo manghuran, pa'uluhu himmatihi radiyallahu anhu. Paamuin taas, sin amuin maksud niya, usog sin pag-ibadat niya. I Abu Bakar as-Siddiq. Dahin kan Abi Hurairah radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum al-yawma sa'ima, isiyo in amuin haadlaw ini puasa siya. Qala Abu Bakar ana, laung hi Abu Bakar ako laung niya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman tabi'a minkumul yawmal janazatan, isiyo haadlaw ini in nakapaghatod siya, nakaagad siya nangubul. Ya Abu Bakar da mga katao tayo manghuran laung hi Abu Bakar, kala Abu Bakar ana ako ya Rasulullah. Hikatu mga katao tayo manghuran, baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faman at'ama minkumul yawma miskinan, isiyu haadlaw ini in nakapakaun miskin. Ya Abu Bakar da mga katao tayo manghuran si Mambag, kala Abu Bakar ana ako laung ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hikaupat mga katao tayo manghuran, faman aada minkumul yawma marida, hisiyu haadlaw ini in nakabisita, tauna sakit. Siyuren si Mambag, kala Abu Bakar ana ako ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan di ini baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda niya, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah, rawahu Muslim. Di mapun in upat sifat yato hambuk manusia buat malengkan in siya nakasud na palom sin sulga, nakasud na siya palom sin sulga. I Abu Bakar as-Siddiq mga katao tayo manghuran, in amoy nakakawa sin sifat yato kumpleto mga katao tayo manghuran, halom sinang kaadlaw na hinangkatan i Abu Bakar as-Siddiq. Kita niyo taas sin amuin kusog sin pag-ibadat ya Abu Bakar as-Siddiq, in kusog sin amuin maksud niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, in taas sin amuin longta yuhuat-huat niya karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Siyara mga katao tayo manghuran, najukup kaniya in upat sifat yato, puasa, nakaakad ng ubul, nagpakaun miskin, namisita pa, tauna sakit. Ya Abu Bakar as-Siddiq mga katao tayo manghuran, nabiyan mga katao tayo manghuran, inaturan si pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw long ta, bangkaw naghihinang na sinambuk ibadat, mamarahin nato kayo mo.
di makataw tayo manguran. Sabab pag-ibadat, amuin aturan niya, amuin hinangon mo, amuin kakausan mo yatubian, mutanawwi. Ginisan babarapa, sin amuin amal ibadat. Bangkaw nagsadak ka na, pagsunat pa kaw, pagpuasa kaw. Pamisita kaw tao na sakit biyayan. Mga kataw tayo manguran mo, kaingatan mo biyayan, pamisita kaw biyayan. Mga ko mangubul, ayaw amoy long ta, na nakabisita na ako, mamarahin na magpanayam na ako si Osi. Jukop na ito. Na ayaw makataw tayo manguran. Sabab, amuin amal ibadat tabiayan, di yan amuin may nang sabab hikasud na palam sulka. Hati niya di mamarahiyan, amuin amal ibadat na buat malaingkan, dahi nga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahi nga sabi ito, magtuyok kaw huminang sin amal ibadat makataw tayo manguran. Ginisan, mataud makataw tayo manguran. Mari kita nyo mga kataw tayo manguran, infaquhu fi sabilillahi radiyallahu an. Kusog niya magnapaka, Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an. Dahin kan Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Qala radiyallahu an, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq. Diaak kami law niya, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang bukadlaw, magsadaqka. Fawafaqa dhalika minni malan. Naraindihay ni Laungi Umar ibn al-Khattab na aun alta kulong niya. Tanto to ipagnapaka ko ini. Pakultu al-yawm asbiku Abu Bakrin. Haadlaw inilaw niya, kaunahan ko na Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. In sabaktuhu yawman. Bang akulong, bang adlaw inilaw kaunahan ko tuod. Faji'tu binisfi mali. Dia kulaw niya inhang tunga sin alta ukatan. Laungi Umar ibn al-Khattab. Diag sadak ka ni mga kataw tayo manguran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Unuin amin kiyakapin mo pa ahli mo ya Umar. Qultu mislahu. Damikyan, biya day sabihan, hang tunga amin kiyapin ko, pa amin ahli ko. Qala wa ata Abu Bakar bikulli ma indahu. Di matungi Abu Bakar mga kataw tayo manghuran, nagdara sinkatan alta niya. Nagdara sinkatan alta Abu Bakar as-Siddiq. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahil diya ini sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Uno na ya Abu Bakar, amuin kiyakapin mo paahli mo. Qala abqaitu lahum Allah wa rasuluhu. Kiyapin ko laong Abu Bakar as-Siddiq, Allah iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar as-Siddiq, kiyapin ko lang niya kaahli ko, Allah, iban sin Rasul niya, sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, dan diya ini, laungi Umar, la asbiquka ila syai'in abada. Dan diya ini, laungi Umar ibn al-Khattab, di tanakaw laung niya, kaunahan, uno-uno na amal ibadat, salama-lama. Ya Abu Bakar Siddiq rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hasanun sahih. Biat tu mga kataw tayo manghuran, kusog magnapaka Abu Bakar Siddiq fi sabilillah. Wayruun kiyapin niya, paahli niya subusa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kunin kiyapin mo paahli mo, Allah, iban sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Narain dihay ni mga kataw tayo manghuran, malago pangadyan, matawad makawatan yung pangadyan, dan dihay ni hati niya, biya na sin mga pagmaulod ini, na ini, long sin mga sila magmamaulod biyan, na siyo-siyoin, amuin magnapaka pagmauluran, na inya malagwing karayawan niya. Hati niya biya sa nakapagnapaka, bud uhud bulawan. Inya to hadis, bukun dito bunal. Sabing riwayat lang niya, Imam Shafi'i.
Nabukon niya tubunal mga kataw tayo manguran sa inya tu iftira li imamin Syafi'i. Sa inya tu artinya panghimuting nila paginang nila puting kan Imam na tu Syafi'i, sabab in Imam na tu Syafi'i nawapat na siya bago na aon in pagmaulud. Nara hindi hay ni kakitaan tanyo hawak tu sin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an taliun tanyo marayong kusog niya magnapaka. Wala siya misan nagnapaka hang sulab uno-uno pagmauluran pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawayan day sab Rabiul Awwal. Nabiyan mga kataw tayo manguran. Inkusog nila magnapaka. Uno kaon kasinakal bang aun karayawan yan, bat di siya magnapaka biyayan. Tanda ito in pagmaulud yan, nabo kuna sara mga kataw tayo manguran, sumagawain siya, hati niya day nga mga uno, day nga mga bid'a. Maluayan hati yun, sin amuin mga hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Narain dihay ni mga kataw tayo manguran, hi Abu Bakar As-Siddiq, hati niya amuin kusog niya magnapaka sarta long sin kitab hati niya nutikats bifadlihil ayat wal akhbar mataud-tuod amuin mga nasabot day nga mga ayat suy-suy hadis naman si Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin kalabyahan i Abu Bakar As-Siddiq wajtama'a ala bay'atihi al-muhajirun wal ansar sarta nahambuok in mga muhajirun tao Makkah iman sin tao Madina hawaktu pagpi nila kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nahambuk sila katan faya mubghidihi fi qulubikum min dhikrihi nar ya kaulong sing kitab amuin madugal kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nagdurulyab na in pangatayan mo sing kayo sindugal yatto kullama tuliyat fadailuhu ala alayhimus saghar hatiap-tiap masabot in mga kalabyan ni Abu Bakar As-Siddiq na dendun hayan maawin inamin kahinaan pa mga sila amuin madugal kan Abu Bakar As-Siddiq amunin Shia long ta sa lagu-lagu ayat halong Quran amunin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat At-Taubah amuin ikakapatan saniyasnaini idhuma fil ghar amuin hikaruwa daing haruwa yaun iban si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha amuin kuweba Jabal Sur amunay Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di nila na yung mapapas na iplak na halom sing Quran hangkan sa ya amuin mga tayo manghod nagdurungog amuin na abi-abi na kamu sing tumpukan Shia abiayan na igtud kamu rin dun hayan iban pagtawbat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab in amuin panghindu ayan panghindu yan bukon day nga agama Islam sa panghindu day nga uno day nga syaitan sabab bang panghindu day nga Allah subhanahu wa ta'ala na in Quran na mantuhi siya sabutin kalabyan ni Abu Bakar As-Siddiq nangkan siya today nga panghindu sin syaitan amuin panghindu dumugal kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yan mga kataw tayo manguran panghimati pamakanyo bilang kasilasa ya Abu Bakar As-Siddiq mga kataw tayo manguran hati niya siya in panagnaan simud pa agama Islam pag-ubos wayruun amuin nagmahikay panawag tawag si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsaruun doon mga kataw tayo manguran hawayruun pamazalla wala kaba wayruun pagduwa-ruwa mga kataw tayo manguran hangkan sa in kusog nasabot din nga mga hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam misan pa punun in amuin pag-iman sin manu siya nga panagnaan umat sampai pa kay napusan iban sin pag-iman ni Abu Bakar Siddiq tan tutuod mabugat pa in amuin pag-iman ni Abu Bakar Siddiq may ta tiap-tiap namarat siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw nasadya kabwa pagduwa-ruwa adapo ni Abu Bakar Siddiq wayruun mga kataw tayo manguran wayruun pagduwa-ruwa bot malaingkan nagsaruon doon magtuy mga kataw tayo manguran pangasubo pa mga sila amuin Shia mga kataw tayo manguran nagdurungog hariin diin kamo binaybayan kitaan yung pangasubukan nyo sin kitab man kana qarinun nabi fi shababi isyuta in amuin lundang panun si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
haamuin kabahong bata niya. Isiyo, Abu Bakar as-Siddiq. Man dalladhi sabaka ilal iman min ashabi. Isiyo, in amuin nakauna, simud, papag-iman, nanay maisin pag-iman, dahil nga mga kasahabatan. Isiyo, Abu Bakar as-Siddiq. Hikatu mga katawtay manghuran, man dalladhi afta bihadratihi sari'an fi jawabihi. Isiyo, in amuin nakarihil ibta hahalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaun mga katawtay manghuran. Isiyo, Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Man awwalu man sallama. Isiyo in panagnaan dima nakara nagsambahayang pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar as-Siddiq. Sab siya in panagnaan simud pa agam Islam. Man akhiru man sallabihi. Isiyo in amuin kahinapusan nagsambahayang hahal yaun in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nag-imam isiyo Abu Bakar as-Siddiq. Siya in pini si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaktu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasakit na di na siya makakaus. Abu Bakar as-Siddiq in kaya pag imam niya hahal yaun in katan kasahabatan. Man dalladhi daja'ahu ba'da al-maut fi turabihi. Isiyuin amoy nagpakulang sinba pamaranan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakin lupaan hawak to nawapat in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isiyu Abu Bakar as-Siddiq. Fa'rifu haqqal jar. Ingatan niyo mga katawtay manghuran in amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin kapatut naranag akad si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dundang panun niya parman sin Allah Ta'ala saniyasnaini idhuma fil ghar in hikaruwa ding haruwa in ka waktu in dua silayat tu halom sin amun kueba Jabal Sur isuyat tu amuna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an inyat tulong ta panghimati mga katawtay manghuran pa mga sila amuin nakalayo na day nga panghindusin Allah subhanahu wa ta'ala amuin dimugal sila kan Abu Bakar as-Siddiq karena nara sila sin panghinduhi Abdullah ibnu Saba day nga mga Yahudi amuin munafik mga katawtay manghuran nagpasaplag sin panghindu sin Shia laong ta paglasa pa ahlul bait sumakawain ka sa bunalan niya bukon paglasa karena panulangi inamun kakahinang nila mga katawtay manghuran. Wallahi kay napusan hati niya ibut pa Allah subhanahu wa ta'ala ma ahbabnahu lihawana bukon tanyo liya sa Abu Bakar as-Siddiq karena sadya sin hawal nafsu tanyo wala na'taqid fi ghairihi hawana. Sarta bukon in kita nyo nag-iktikad bati Abu Bakar hati niya sa rayaw-rayaw rin nga kaibanan niya sabab sadya sin hawal napsutan nyo bukon sa nasabot na Quran iba na mga pangindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakin akhadna bi qawli Ali wa kafana sumakawa muna ha mga sila Shia bayan kawa tanyo day nga panghindo hi Ali radhiyallahu an iwan mamarahin na yato kiyawa tanyo na day nga panghindo Ali unin ari Ali radhiyallahu an kay Abu Bakar as-Siddiq radiya ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dinina nagrida na kay mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam magdarungan sin pag-agaman namo afala nardaka li dunyana di pa kami laong niya magrida amuin magda kaurungan sin pagdunya namo amuin ikaw in mahinang khalifah amirul mu'minin na inya to himumungan hi Ali radhiyallahu an Abi Bakrin wa arda Allahumma inna nushhiduka ala hubbihi wa hubbi jami'il khulafa'ir rasyidin wa sa'iris sahabati ajma'in wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Na tambus ng mga katawtay manghuran in amuin tungod kisa
Abu Bakar As-Siddiq insyaallah subhanahu wa ta'ala sugpatan tanyo sumunod amuin kissahi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pangasuon niyo. Check, puno to din siya, para sa baba, mga kasusuyo ng mga kalungan na isa, may taimas to din siya, kan Abu Bakar, yung mga sanikay man ang sahabat, sa mga kaluspan naman kaluan, Umar. Puno to din, isabab sila mo to, sila may takot sila master. Sino na panghato nila bet mo yung Rasulullah, sinalit, Abu Bakar, magbakay. Puno din mga sahabat ng gusto. Uno in sabab may ta imastulin Shia kan Abu Bakar Iban kan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wayruun sabab mga katawtay manghuran hakasabunnalan amuin mapatut sila dumugal kan Abu Bakar As-Siddiq Iban kan Umar radhiyallahu anhum. Wayruun sabab may ta sila dumugal. Sa ambuk sadyain sabab may ta sabab mawaya nila lubuhun in agama Islam. Yagnaan hi Abdullah ibn Saba daingha ula Yaman hambuk Yahudi maduwal siya pa agama Islam di siya mabaya dumayawin kahalan sin mga bariman di siya mabaya amuin kabayaan niya malubunin agama Islam hawak tunawapat ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na den di ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yag pini na sin mga kasahabatan katan magdarungan natin niya tumindog in agama Islam hapag na Quran ni Abu Bakar As-Siddiq di mabaya Abdullah ibn Saba unim piaon niya amuna in piag daawan niya pagbukon lang niya Abu Bakar As-Siddiq sa Ali radhiyallahu an in amuin sarang kuanong tanyo nenya tuwing sabab sadya madugal siya pa agama Islam amunin kiyanganan sila mga khawarij in khawarij pagyanon amuin gumuwa daing ha pag nakura sin amuin nakura pini sin mahadjana bangsa muslimin amo yan maigil nila mga katawte manguran karna in sabab ito panagnaan di sila mabaya dumayaw in kahalan sin bangsa muslimin di nga sabab ito nag-upos sila magtuy katambian nag-upos siya biyan di man jari Abu Bakar As-Siddiq sangi Ali radhiyallahu anhu nabiyan mga katawte manguran in mga dual sabab law nila sababi Abu Bakar As-Siddiq in amuin yapok niya in amuin deng mga Quran ang po Judes yapok niya biyan i Umar damikyan ang po Judes deng Quran hakan sa mga Shia kapatan inya to sabab bukon dagunal hinang-hinang nila sa mga katawte manguran mayta sab nasabot halom sin Quran para man sin Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun bunaltud kami para man sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagpaturun sin amuin pagpatumtum amunin Quranul Karim wa inna lahu lahafizun ibang bunaltud kami rain amuin mamarihala sin Quran hatinya di siya karagdagan di daisab siya kakanapan mga katawte mga Quran malayo siya nga kabapilan na Quran ni nagbayta biadi niya to una-una daw si mga Shia tiyapo kay Abu Bakar kana kami madugal kanila yan atin niya in mga sabab-sabab yato bukon bunal mga katawte manguran sa sabab kiawa nila daing ha syaitan mga katawte manguran sabab bang panghindu ding Allah subhanahu wa ta'ala iba ding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tanto to di ko makabak mga panghindu biya ini nabiyan mga katawte manguran ini atin niya tabiya da kumanyaon panghimati kanila biyayan supaya magbalik sila paamuin agama Islam agama Islam sabing kiakaran nila yan agama nahi Abdullah ibn Saba dahil nga mga Yahudi munafik amuin madugal pa agama Islam musyrik mga katawte manguran inhukuman kanila yan mga katawte manguran musyrik inhukuman kanila ang katsya dahil nga mga adakala mahuna-una nyo ipangasubo bang masah in sambahayang ta in imam tanyo Shia di masa mga katawte manghuran mayta sab in mga Shia inukuman kanila musyrik mga katawte manghuran nagsirik sila in piyagtuanan nila Ali radhiyallahu an bukun Allah subhanahu wa ta'ala Allahu a'lam.
Siya kay Abu Bakar radiyallahu anhu na nakaasawa siya ang buhok para patugihan. Abu Bakar Ano Siddiq. ang story niya? So, So, Ang totoo mga tatay manguran. Allahu a'lam bang pilay na sa sin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At ang nasawa niya. Inanak nila si Aisha radhiyallahu anha. so Allahu a'lam bang pilay yan. Inshallah ba kuanon tanyo man kita on tanyo. mga dua ko. Tanyo man basta on tanyo inshallah. Biar yung pagda niya, wag yan. At totoo bang magdara sinamoy pag-asawa? Alawang kaadilan na sadya sila mga tatay manguran. Sana magsara kita yan. Magsara. Sa puwasin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa rayaw-rayaw na manusia amuna hi Abu Bakar As-Siddiq ummat ini. Ya Abu Bakar As-Siddiq nga sa weto in panagnaan sumud pa laum zulqa isiyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ding mga karasulan kanabihan. Ha ummat isab ummat isiyo ummat ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in panagnaan sumud pa laum zulqa apagkuhanan hi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siya in sa rayaw-rayaw manusia mga katawin. Ang pabangaso ni. Subo.